Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine premijeru, pitanje upućujem vama. 1998. godine afera Dubrovačke banke tresla je hrvatsku javnost. Tada je bilo poznato tko je peti ortak, ali ni danas se ne zna gdje su novci iz Dubrovačke banke. Sada je 2007. godina, ali kao da je sve isto. I model ili obrazac se ponavljaju, ali u ovom slučaju na aferi Brodosplit. Ova afera Brodosplit potresa hrvatsku javnost već punih godinu dana, a da ozbiljnih rezultata istrage u ovom slučaju nema. Do sada smo najviše informacija mogli čuti od austrijske policije, austrijske, a ne hrvatske. Saznali smo iz medija da su u ovoj aferi postoje već 4 ortaka, 3 su poznata, a za 4. se špekulira da je visoko pozicioniran u vlasti. Ja podsjećam da istraga traje godinu dana, a pravih rezultata od strane hrvatske policije nema, a iz novina iskaču ortaci jedan za drugim. I to sve imenovani od ove Vlade. Mene čudi da Vlada koja je toliko odlučna da se bori protiv korupcije, što je ne smeta da istraga u ovoj aferi toliko dugo traje, što se sumnja na pranje novca, što su u te sumnje uključeni i neke osobe iz politike. I sad se ja pitam hoće li rezultati istrage biti poznati do parlamentarnih izbora. To pitam sebe. A vas pitam, gospodine premijeru, da li znate ko je taj 4. ortak, a navodno je visoko pozicioniran u hrvatskoj vlasti? Predsjednik Vlade, dr. Ivo Sanader, izvolite. Pa vjerojatno nije tako da vam nije poznato tko je 4. ortak ili tko je 5. ortak, jer vi ste se bavili ortaštvom i bila je vaša zadaća dok ste bili ministrica pravosuđa. To je jedna od zadaća u vašem resoru. Pa i mene jako zanima kako to da vi do jučer dok ste obnašali tu visoku dužnost niste ništa znali, a sad odjedanput sve znate i postavljate tako lijepa retorička pitanja kojima se hrvatska javnost smije. Jer i vi i ja i cijela hrvatska javnost zna da istragu treba dovesti do kraja i da svi mi čekamo, ne samo u tom slučaju, nego i u slučaju prije toga što je bilo u splitskom škveru, u slučaju Viktora Lenca, u slučaju prodaje Excelsiora, u slučaju bilo čega drugoga što ste i vi trebali kao ministrica obaviti, a niste. Slaba mi je odgovor, gospodine premijeru. Ministar pravosuđa ne provodi istrage. Provodi policija, državno odvjetništvo, a vama, gospodine predsjedniče, koji ste na čelu izvršne vlasti, šef ste ministru policije, mora biti važno da se rezultati istrage objave što prije. Nažalost, ovako prebacivati i ovakav davati odgovor mene dovodi u sumnju i ponovo se postavljam pitanje ne krijete li vi 4. ortaka. Naime, nemojte se ljutiti, ali uz sve ove satove koje imate, vi nažalost ne znate koliko ima sati kada je riječ o raščišćavanju korupcije u Hrvatskoj.